Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 9. Arapçadan Türkçe'ye ve Kürtçe'ye tercüme Abdülaziz Hatip. Hatta meta ve ila meta la testefiqu minel la'ab. Ne zamana kadar sen oyalandığın oyun ve eğlenceden ayıkmayacaksın? Hatta kenge tuce hava gaflete hişyar nabi. وخير ما يجمع الفتى أدب يزينه حين يعرض الخطب. Kişinin kazanacağı en hayırlı şey edeptir. Bu onun için tehlikeler baş gösterdiğinde en güzel donanımdır. قنجتر تشتان کو مروف جخارا بجوینه پروردهیه او جبوناوی بشبری خطراده حاضریه کرنده. لا يعرف الله حق معرفة من لم يكن عاقلا له أدب. Akıllı ve edepli olmayan Allah'ı gereği gibi tanıyamaz. کسی کو نه به عقل و ادب به نگاره خوده به پی تیوی ناس بکه. یا طالب العلم نعم الشيء تجمعه لا تعدیلن به درا ولا ذهبا. Ey ilim talebesi, topladığın şey ne güzeldir. Onu ne inci ne de altınla değişme. Ya talibe ilim, evaku tijxara dicevini çıkarında. Eve bimrariyu ne bimrariyu ne bezir ne guhara. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر فيه الفوت والسلبا. İlim elde edene ilmi sayesinde her zaman imrenilir. İlmi konusunda hiçbir zaman kayıp ve soyulmadan da endişe edilmez. Talebe ilim her vakte biji betebrin. او تو جارا جواندا بونو شلاندنا علم خوا جي ناطرسا. ليس الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب. Hilim sahibi olanlar hoşnutluk halinde değil, öfke halinde belli olur. Kese halim ne de vakte keyfxoşiye da, le de vakte arnu gazebe da kefşli be. أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب. Tüm kalbimle güzel ahlakı severim. Ayıplanmaktan da hoşlanmam. Az بدل و جان حز اخلاق قنج dikim. از ناخوازم عیبا کسی ببینم و کس جی من عیبدار ببینه. ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا. İnsanlara değer verene insanlar da değer verirler. İnsanları hor görene ise asla saygı gösterilmez. Kese hatire insana bilind bigire, evenci hatirevi giring bigirin. Kese hürmet insana negire, hürmet vici nayete girtin. فاصبر لعادتنا فقد عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب. Madem bizi iyiliğine alıştırdın, o halde alışkanlığımıza sabret veya gideceğimiz başka birini göster. Te'em alemandına qanciya xwa, nexwa sabre لسر خواستنامه bike. Yanji yeki din şanime bide. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب. Toyluk zamanında kaçırdığın fırsatları bırak da artık günahlarını hatırlayıp onlara ağla ey günahkar. او فرسانتن کو تا دلاوینیه دا بوراندین دفجه برده بیرا خواه گناه خواه بینه او جبروا بگیری یا او کسی گناهکار. رأيت تباعد الأحباب قربا
اذا اشتملت على الود القلوب. Dostların kalpleri sevgi üzere birleşince birbirinden uzak oluşlarını da yakınlık görüyorum. Dilên dosta tijî evîn be, ji hev dûr jî bin, dîsa jî ez wa nêzîkî hev dibînim. وقد يرزق المرء لم تتعب رواحله ويحرم المرء ذو الأسفار والتعب. Bazen kişi uğrunda hiç didinip yorulmadığı bir nimete erebilir. Öte yandan bu uğurda uzun yollar kat edip yorulan kimse de bundan yoksun kalabilir. Carna kesek qet nevastayî jî digihîce rizq û nimeta. Carna jî di wê rêyê de seferên dirîj jî biçe jê mehrum dimîne.